Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat, hurmatlı bizden Mustu kanalının görüşçüleri. Tuğanlar, Koçtun Kengeş ayılına geldik. Kengeşteki Kanıbek'ten tuğanlar tayı geliptir. İki tay tuğanlar bugünkü çağrısı çıgat eken. Barыңızlardan tuğanlar ötüp ketken ayt bayramыңızlar menen kutlukdayım. Anda biz bugünkü çağrısı başlayalım. Kanıbek, assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Kanıbek жақсы? Тыншысың қане? Жүресің бе? Bayramda ötkür aldым қане? O ötkür ol aka özünüz. Biz de ötkür aldık жақсы. Taylar geldi қане? Aylar geldi aka. Екі çıgat eken ha? O iki öspürüm çıkat. Екі өспірім çıgat. O. Қандай тайлар, қандай аттың балдары, қанша жашта ошолор Bu боюнча? aka жаш oyuncağı Kunan. Мына Кунан. Kunan o. Özüzde şerde çalıp yürüyen attın balası aka. Ушул айылдыкы эле. Ayıldık teritoriya. Жапалактык экен да? Yapalak aka. Караңыздар туғандар. Жашы кандай азыр? Yaşı Kunan aka. Кана бир тишин көрөлүчү. Kunan. Так. Атасы кандай ат болгон кане? Vladimir Boğan aka. Владимир болгон. Энеси кандай бунун? Karabayır özüm bile. Hayır. Кыргыз жылкысынан, а? Kırgız yılkısına. Караңыздар. Şu Так. maçtıra al. Так. Трррр. Kunan aka. Болду. Таза Кунан экен, а? Kunan aka. Кунан болуптур. Атасы кандай немелерди алып жүргөн ат ба? Atası hem orta ile ulaklarga jaylap жүрген at. Улакка жарап жүргөн ат. Atası da öyle boyu öteyle çok mes. Средний. Sredniy at bro ulaklarga jaylap жүрген. Гүлүктүгү гүлүк ба атасы? Gülük aka. Караңыздар тугандар. Bunday şu göçmen at. Көчмөр. Еттүү экен да. Бир бастырып койчу. Бою канча чыгат каны? Boyu 1.50'den üstü aka bunun. 1.50'nin üstü. Кайман не деп койдуң? Tyson aka. Покрышке Тайсон. Bakiliçka Tyson. Караңыздар, Тайсон. Жерде качка ушул Кунан экен. Бул така көргөн окшойт алды. Aldı takalangan aka. Алды такаланып тур, а? Oo. Жаңы taka aka. Артында жок экен. Артында жоқ. Туяктары таза каны? Аяқтары таза, пұты қолы таза aka. Бул таза. Омуролорун көрөлү. Жеши жакшы окшойт, да? Жеши жақсы aka. Мына Минге aka бро. Миң үйрөткөнсүңөрбү? Минге. Мына баштын чоңдугун караңыздар тугандар. Чоң баш. Так. Кабактары жанынан көрсөтөлү. Тайсондун ургута теппесин. Баасын канча деп койдуң каны? Басын 150'ge koyduk aka жақын эле. 150 миң сом дедиң. Эң сонун мына достор, 150 миң сом. Жакын айтып атат экенсиң онда. Жақын эле айтып атат. Мына тугандар 150 миң сомго Тайсондун баасы бааланып атат. Эч жерде айып жокпу? Айып жоқ, пұты қолы таза aka. Азыр мына немесин чечип койсоң кандай ойноп кетеби? Şunu çekip otoqşoy. Бир чечип койчу. Seni alt at. Жүдөтпөй, а? Караңыздар тугандар. Мына Тайсон. Ушул жерде башка аттын баасы бааланды. Андыктан тугандар Каныбектин номерине чалыңыздар. Кийинки ат не деген ат чыгат? Багдат чыгат aka, өткөндө onu Тажикстанга саттым эле. Бая Багдат, а? Ооба, саттым эле, клиент ошо боюнча жок болуп кетти. Акчасын эме кылып салам, лейлектен бирөө келет деди, келбеди aka. Келем деди, келбей койду. Келбей койду. Ошого Соода болду. Соода болду aka. Ошо кайра экинчи өспүрүмгө видеого чыгарабыз aka. Болду анда. Багдатты көрсөтөлү. Кана бастырып койчу. Тайсон менен Багдат жоон жолпу өспүрүмдөр тугандар. Биринчи номер кетти. Экинчи номер мына Багдат келет азыр. Бешкашка Багдат. Мына достор экинчи Багдат келди. Багдат чыкты тугандар. Бунун шарт эле тишинен баштабайлыбы, а? Болду aka. Тишинен көрөлү. Жалтыраган Багдат. Бунун ошону жашы кандай азыр? Улам булам aka. Бул деле Кунан болду, а? Ооба. Таза гана тиштерин алмаштырды. Болду. Бою беркиден чоңуракпы эме бунун? Ой чоң aka bunun ооба. Бою 1.60'dan büyük da. 60'dan бийик. Караңыздар тугандар. Өткөндө канча деп бааладың эле? 250 миң. 250 дейсиң. Ооба. Ошол бойдон эле баа ордунда эле? Ооба, ордунда эле сен ал. Же кымбаттап кетти? Ордунда эле aka. Ордунда эле 250 миң сом. Ооба. Бунун породасы кандай болду şimdi? Порода aka, бул смеш дейми? Смеш. Толук билбейбиz. Бизге ham келген. Миң эмес, а? Миң эмес. Миң эмес. Үйрөтүш керек да, а? Үйрөтүш керек муну. Мына тугандар 250 миң сомго арканкы эки буту, алдыңкы эки буту жана кашкасы бар ушул Кайман аты Багдат деген чоң аттын баасы коюлду. Мен доллар менен жазып коем. Ден соолугуна сөз жок. Ден
Bunu da bir nimesini çağırıp koyç. Cibin çıkarıp Yani koyayım. cibini çağırıp bir bastır alın araya. Ha bastır koy. Mana tuğanlar Bagdat'ta 250 bin som. Birinci nömer jana ikinci nömer. Kan öykün iki tayı. Bugünkü çağrılışga çıktı. Nomerler aldığa koyuldu tuğanlar. Çalıp surаңыздар, байланышыңыздар. Аттар жаққан болса класс. Тоқтап тұр, bir көкіректерін бұттарын тартайын. Тақа көрелек, а? Taqa görülek. Тартып кетті. Мына достар. Анда қане содаңа береке өкем. Аман бол. Аттардың күштісін ұшындай тартып чығара бер, көрішкенге чейін аман болыңыздар туғандар.